ያ እኔ ከዚህ በፊት ማለት ነው ከአንዴም ሁለቴ ሶስቴ ቪዲዮ ሰርቼልሻለሁ ሰዎች አንቺን ሲያሸማቅቁሽ ሰዎች አንቺን መጥተው ሲሰድቡሽ ምናምን ቪዲዮ ሰርቼልሻለሁ በጣም በብዙ ሰው የታየ ቪዲዮ ሰርቼልሻለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትናገሯት ገና ህፃን ልጅ ናት ተዋት እንደፈለገች ትሁን ብዬ ቪዲዮ ሰርቼልሽ ነበር ላንቺ ተቆርቆሬ ማለት ነው የእውነቴን ነው ምልሽ እዛ ቀረገምኩኝ ያቺን ቀን እኔ ረገምኩ እግዚአብሔር ነው ምላችሁ የእውነቴን ነው ምላችሁ በዚህች ልጅ ላይ ተደርቤ አንድ ልጅ ላይማ ቪዲዮ ሰርቼባት ነበር እሷ አንተ ስትሰድባት ምናምን ማለት ነው የእውነት ዛኔ እናንተ የተናገርኳችሁ ይቅር በሉኝ እሺ ይቅር በሉኝ ምን አይነት ልጅ ነሽ ምን ይሆንሽ ነው ምንድነው እንደዚህ እርቃንሽን የሚያስከልሽ በአደባባይ ምንድነው ዝልዝል የምትይ እንደዚህ አራረጋበይ ከነማተብሽ ታምሪ ነበር ማተብሽ አርገሽ ነበር ወደ ኢቢኤስ ሄድሽው ማለት ነው ዛሬ ግን ገንዘብ ስታገኝ ማተብሽን አውልቀሽ ጣልሽው ሌላ እምነት ተከታይ ሆንሽ ብር ስታገኝ የተወለድሽበትን እምነትሽን ካርሽ እሱ ችግር የለው ግን ምንድነው እንደዚህ የሚያዘላዝልሽ ፈጣሪው ትግስቱ ስጠኝ አንተ ምን አይነት ልጅ ናት እቺ እኔ እውነት እቺ ተደፍራ ነው ምናምን የወለደች አላችሁ አለ እኔ አላቅም እኔም እኮ እንደዚህ ሰዎች ሲሉ በጣም ግራ ተጋብቼ ነበር ምንም በእድሜሽ ግን ትንሽ ነሽ በሌላ ነገር ግን አድገሻል ረጋ በእሺ ዛሬ ብር አለኝ ምናምን ብለሽ ነው ይሄ ብር ያልቃል የማያልቅ ነገር የለም ገና ወደፊት ብዙ ነገር ብዙ ፈተናዎች ሊጠብቁሽ ይችላሉ ስለዚህ ተረጋጊ እሺ ተረጋጊ ይሄ የምትመኪበት ገላ የምትበኪበት ውበት ይሄ ቆንጅና ሁሉም ነገር አላፊ ነው እሺ ከእግዚአብሔርን ከረሳሽ አንቺ ሁሉም ነገር አላፊ ነው ስለዚህ ተረጋጊሽ እውነት ይሄን ቪዲዮ ይሄን ፎቶ አይቼ በጣም ነው ያስጠላችኝ እቺ ልጅ እግዚአብሔር ላንቺ ጥሩ አመለካከት እንኳን ያለን ሰዎች ጠላንሽ ምንድነው እንደዚህ የሚያረግሽ ዛሬ በቃ አንቺ ገንዘብ አለሽ በቃ ዛሬው አራዳ ሆንሽ ምናምን ነገር በቃ አራዳ በፓንት መምጣት ምናምን አራዳነት መሰለሽ እንዴ በጡት ማንዣ ምናምን እንደዚህ ይሆንሽ ፎቶ መነሳት አራዳነት እኮ አይደለም ተሰተሪ እሺ ሸፈን አርጊ ራስሽ የእውነቴን ነው እኔ ላንቺ ብዬ አንቺ ላይ ተደርቤ ብዙ ሰዎችን እንትን ብያለሁ የእውነት ያቺን ቀረገምኩኝ አንቺ መልካም ነገር እንትን የሚልሽ ልጅ አይደለሽም እንዴ ፈጣሪው ትግስቱ ስጠኝ ምን ይሆነች ነው እቺ ልጅ ግን የሚቆነጣት ሰው የለም እንዴ አራ እስኪ አርፈሽ አንገትሽን ደፍተሽ ልጅሽን አሳድጊ ልጅሽ ወደፊት ብዙ ነገር ይጠብቃል ካንቺ ምንድነው የምትማረው ምን ያስተማርሻት ነው ልጅሽን ራሱ በዚህ እድሜሽ እንደዚህ ይሆንሽ እንደዚህ በየከጎሮምሳ ጋር እንዲ በተለያየ ቦታ ይየርሽ እንደዚህ ይሆንሽ ልጅሽን ምን ያስተማርሻት ነው እንደው ኢቢኤስ ግን የስራችሁን ይስጣችሁ እሺ እቺ ልጅ አሁን ተደፍራ ነው ምናምን ብላችሁ አመጣችሁ ሰዎችን እንትን አላችሁት የእውነት የስራችሁን ይስጣችሁ ፈጣሪው ትግስቱ ስጠኝ ምን አመታ ባለጌ ናት ባለጌ እንደዚህ ቅንዝር ያለባት እግዚአብሔር ፈጣሪ ወይ እሺ ፈጣሪ ልቦና ይስጥሽ እሺ ባለጌ ዮያ አርከፉኒ ሁርዶፍቶታ ከብጀምቶታ ቻናል ዩቲዩብ የስካሌት ለቲ አርገምታን ጅርጅርቱ አንዝራ ነጋህ የገለታዋቀዩ እንግዲህ ሞ ሀራ ቪዲዮ አራዳ ነው ለትዲቪኒቲ ስራ እንግዲህ አቁም አርጋ ጅርተኒ ማሲን ኦኮማ የዱጋሽቲ እንግዲህ ዋንቲ ያሁንም ትከሰኑ ነው በየክቱ ጀቹዳ እጋንም ሚቶኮ ጋፋ ዶንጎሬ ወከኒሞ ጋፋ ዋንተ እረቲ አርገኒ ነማሰሮይሱንስ ጋሪዳ እንግዲህ እሺንለ አኩማዳ ኡማሽቲ ወላሉ ኡማሽቲ አኩማ ቤክተን ያው ሁን ቤክቱለ ዋሄዱ ረክነ ሄዱ ኪሰ ደበርቴ ማልጀቴ አዝጌች ጀቹዳ እንግዲህ ዋቂዩንስ ገርጋሪ ወሁንዱማዩ ደበርቴ ነምኒ አከዱ እትያፋ ማለ አከፉፊት ሂናፉ ጀዳማሚቲሬ ከናፉዩ እሺንሲ አማ ፎማ ተፈካቹ ዲሱ ደንዳ ዱር ኦርቶዶክሲቱ ታይ እንግዲህ በኩማ ሪአን ጀላን ጀለሰት ወጅኒ ጀለስቾ ሶንታኒ ዳንዲ ዱጋ ቀበተኒ ጋፋ ዲመኒ ወኑ ሁንዳዩ ህኒ ሚልካው ዘቹ ዳጋ ፈረኪነ ከሰ ጅርቱሳን መስቀሊው ፍራቅ አብዲ ማልጀቲ ዋቂዮንሲሞ የሚማሽ ደገ ዋሂድ ዱር ረጌሲሴ አከሱመሲሞ በቃ ዋቂዮን ገርጋሪ ወደ ዋቅነ ገርጋሩ ባቴ እንግዲህ እሺነኩማ ረኪነ ከነማ ገርጋሩ ዱርሳ ዘልቀ በረድ ዋቂዮዳ ዋቅነ ገለኒያተው እጋ እንግዲህ ወንታ ፑሻ ዮክንሞ ሶሻል ሚዲያ ረቲ ዋና ከና እንግዲህ ኢሱን ጋሪ ሚቲ ነሞታ ብለ አራተው ደንዳ እሺንለ ሚዲያ ኒ ፈየደምቲ
kuni waan faayidaa qabu miti jechuudha. Ingidihi waaqa biratti fudhatama hin qabu, waan namarraan eegamneedha, bushaadha, qaanidha akka aadaatti jechuudha. Ingidihi akka amantaa tiltirree waan akkanaa kuni cubbuudha. Maaliif dubartiin tokko qaamashii shafanattu akkuma jedhu macaafarratti ingidihi namni dhugaa dubbachuuf ammallee yaa'u durarree xiqqaummaa ishee yookiin immoo daa'ummaa ishee irraan kan ka'eedha kan rakkina irratti kuftee kan jedhame ingidihi yaa'u ammallee yaa'u beektutti waa hunda beektiin bartee rakkina duraa san namni yaadatu tattaafachuu yaada gin tattaafachuun ishii gaariidha. Waan akkanaa wanta bushaa wanta namni ittiin nama arrabsu wanta ittiin nama jibbu waan akkanaa kana miidiyaa irratti gadi dhiisuun gaarii miti. So akkasii ingidihi waaqayyoof galanni haa ta'u waa hundumayyuu miidhagsee tolchee kan kenneef immoo waaqa gaddisiisuun immoo gaarii miti. So akkasii isiniin jedha. Nuti shamarran yeroo hunda jireenya biyya lafaa yookiin immoo addunyaa tanaa filachuu jaalanna. Ingidihi waan hundaafiyyuu waan akkana kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Wanta bushaa wanta qaanii dhugaa namoota hedduu baqa namoota hedduu jechuudha kan miidiyaa irratti waan kana jechuun waan akkanaa kana waan bushaa waan ta'e balaaleffatamuu jechuudha. Naa kana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa wantaan bareedni miidiyaa irratti fiduun gaarii miti. Ammas immoo rakkina duraatti deebitee osoo hin taane immoo waa hundumayyuu bartee namni akkatti jiraatu hin qabu. So wanta namoonni hedduun baay'ee ishee jaallata. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaa namoota hedduun baqa yeroo arrabsanii yeroo baqa intini jedhan baay'ee hin jaalladhu. Kun akkuma masiin iyyuu jetti masiin viidiyoo hojjettee fi turte mucayyoon tuni ganaa daa'ima ganaa nama waa hunda baruu danda'udha jettee viidiyoo hojjettee turte. Ingidihi dhugaa keetii jechaanii turre jechuudha. Dhugaadha maaliifi har'amuu deebitee qartaa jettee ishee mucayyoo amala ofiishiitti fi amala hin taane qabdi. Namni maaliifi dhugaa dubbachuuf amma ijoolleen amma daa'imuma xiqqoorraa ka'e dhugaa dubbachuuf haalli jiru baay'ee ulfaata. So nama qaanessaa waan akkana kana gaarii miti. Ammas immoo nama ofitti qayyamsiisu yookiin immoo of abaarsuun gaarii miti. So ana akka kiyyaatti gin gaarii mitiin jedha. Wanta bushaa wanta hin taane miidiyaa irratti fidanii jechuun so ani dhiira wajjin dhiisitoo kophaariyyuu wanta badaa wanti shirraa eegamu oduu beektee ani jechuun akkuma ta'etti ani hiriyoon mashii ilaalte ara hiriyoon isheen akkanaan jiranii dhugaa dubbachuuf hiriyoo jiraachuus danda'u gin ani hin argine miidiyaa irratti wanta bushaa waan akkanaa kana fiduuni waan akkanaa kana hin argine jechuudha. Na akkasiniin jedha. So baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf nama qaanessaa rakkina irratti kufti malee namoonni hedduun immoo gaafa garagaran beektu dhugaa dubbachuuf namoonni gargaaruudhaaf maal jechuudhaaf jajjabeessuudhaaf dhaqan ishee gaafa akkanatti arganii so nama qaanessaa waan ta'e koomentii irratti iyyuu amma maal jedhuni wanta nama qaanessuudha suuraa akkana kana ka'uu yookiin immoo dhugaa dhuguma namaa saafarsiisa. Saafaraal namoota hedduutu jedhan jechuudha. Ingidihi nama ofitti qayyamsiisuun gaarii miti yookiin immoo nama qofa osoo hin taane namni uumaa miti waaqa ofitti gaddisiisuun gaarii miti. Waaqayyoon bareechee akka fakkii isaatti nu uumee jira. So nuyillee seera isaa eegnee jiraachuu qabna malee uffata qullaa deemuun waan barbaachise akka maraataa yookiin maraattuu dhugaa dubbachuuf hedduu nama qaanessaa. So baay'ee tokko
wanta bushaadha kwaada kenyaantillee ta'e akka nama kamittuu ani suunatti hin tolchu waan akkanaa እንግዲህ waaqayyoon ishii dhafee dhiisu fannoo morma ishiitirraa illee kuttee maasitee bakka amma lapheen dafanamee waan jiruuf humatti fakkaatu amma beektanii yeroo amma kanatti waan tokkotti fakkaatu waan rakkinni sun namatti dhufus ittiin fakkaatu bakka gaafuma rakkitti narratti qubaan boo'u iyyuu bakka kana na kan isiniin jedha obboleessa kiyyaa waan hordoftanii guddaa galatooma isiniin jechuun jaalladha waan akkana kanarraa ofii kennoo cima wanta keessattuu wanta bushaa wanta safuu dhaquni እንግዲህ ከዚህ ኑቲ keessattuu bakka gaafa maal jedhee akkasin itti beekuun turtii gaarii